Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, just a touch of your love, just a touch of your love. Hello kids! Dati nga video kat inaramid ko para kadigitay incoming grade 7 students for this school year. Okay, so itat nga panawon haantay nga ag face-to-face classes jay schoolen, digi da duma, online iti panakay suro kadakwada, digi mat da duma kat through printed modules. So, depende kay DJ option nga piniliyo with your parents no kasano kay nga agbasa para itatanga school year. So, no daduma nga min kids, kat adadi DJ lessons tayo J school nga hantay nga mauawatan kasi no daduma hantay maawatan J pa nakaisa una ta aglalo no English uno Tagalog J pa nakaibagana. So, dati nga video, sapay ko matulungan na kayo nga maawatan di DJ lessons yo kasi I made sure nga usarak ti Ilocano, Tagalog, ken English in a manner na maawatan yo kahit papano jay lessons yo. So, datoy, this is my first video for grade 7 subject. Okay, and our first subject is mathematics. So, ag-start tayo iti topic nga sets and subsets. Okay, sets and subsets. But first, masapul amun tayo no anati kayat na nga sawon iti set. Okay. So, kunana ito'y, a set is a collection of a well-defined objects or ideas. Okay, so, anat kaya't nga saun detoy. So, kunana ito'y, it is a collection. So, kaya't nga saun, panagtitipon-tipon, ti na duma-duma nga banbanag, wenno kapanunutan. Say, for example, okay, example for this one is our vowels in our English alphabet. Okay, digite kano vowels in our English alphabet. Ana ba digite vowels ti English alphabet tayo? We have the A, E, I, O, U. Okay. So data digite vowels kidi English alphabet tayo. So data, kat may nga set. Okay, it is a set of vowels in our English alphabet. Okay. Anapay, digijay makunkun nga set. Mabalimot nga letters in an English alphabet. So, kaya't nga saon, manipod letter A, B, C, D, aging ganat Z. Okay? So, digijay, iti letters, ti English alphabet. So, digijay, manipod A to Z, kat may nga set. So, naawatan tayo ba, kids? No, anat kaya't nga saon ti set? Okay. Okay, so itatan, J-set nga kuna tayo tatay, it is represented by the symbol sta. Kasta ti symbol ti set iti mathematics. So, nukuna tayo nga, for example, in the set of letters in the English alphabet, okay, so, this one belongs to the English alphabet, but this one, okay, belongs to the Greek letter.
So, kaya't nang saon, detoy haang nga English alphabet. Detoy adadjay English alphabet. Detoy kutsaan. Okay. So, kasano nga rod ti panangibagata nga DJP nga letra kutset iti English alphabet. Okay. So, in set A, we say that P is a set of A. Nga detoy A, isudayjay English alphabet. Okay. Nungarod haang nga set ti English alphabet. Kasano nung kamot pan na kay surat na. This symbol, Greek symbol, is not a set of the English alphabet. So, nakita yo ti difference na kids. No kasano, ti panakaibaga na, no ti maysa nga banag ket set iti maysa, ken maysa nga banag ket haan nga set iti maysa. Just a touch of your love, enough to not be